Председателя. Добър ден, дошъл кретари комунës Blerin Begjeti, dear director of TAF. It's a pleasure to be here. Наместо да градиме карго аеродром апсолутно непотребен за граѓаните во Штип, оваа влада, социјална влада која што се грижи за своите граѓани, реши да ги редестинира сите тие средства за проекти кои што се од полза на граѓаните во сите наши општини. И овој проект кој што денеска го инаугурираме е дел од таа политика, од оваа влада која што работи за граѓаните. И затоа сум многу гор што сум дел од таа влада и уште погор сум што сите градоначалници наши доставија проекти до владата кои што се од бенефит и за доброто на граѓаните. И имам огромна чест да ги поддржиме сите. Во општина Сарај сите нивни апликации кои што беа доставени до владата веќе се усвоени и веќе се реализираат. Имаше и претходна реализација на проектот ТАФ програмата, ова е вториот веќе и другите кои што ќе следуваат. Му честитам на градоначалникот Blerin Begjeti за успешното водење со општината и го поттикнувам што повеќе проекти да поднесе до владата и гарантирам во наше заедничко име дека ќе има целосната поддршка на владините институции за реализација на вакви проекти во доброто на граѓаните. Честитки до изведувачот за рекордно завршениот проект. Dua të falenderoj shumë kryetarin e komunës, zotin Blerin Begjeti, për të gjitha projektet të cilat i ka dorëzuar deri tek qeveria dhe qeveria i ka mbështetur të gjitha projektet të cilat i dorëzon kryetari i komunës Begjeti. Dhe me kënaqësi më të madhe them që mjetet e dedikuara të cilat ishin për aeroportin Kargo në Shtip, ne i morëm për atje dhe i ridedikuam për të gjitha komunat tona dhe për të gjitha projektet të cilat vinë deri tek ne si qeveri për të mirën dhe e qytetarëve dhe për të përmirësuar përditshmërinë dhe jetesën e tyre. Jam shumë krenar që jam pjesë e kësaj qeverie dhe me kryetar komunar si Blerin Begjeti, i cili na sfidon gjatë gjithë kohës me projekte të reja dhe ne që i përgjigjemi në mënyrë pozitive të gjitha projekteve të cilat do t'i dorëzon. Andaj uroj kryetarin e komunës Blerin Begjeti, uroj dhe realizuesin e punime, po më së shumti uroj edhe qytetarët e Bukovicit dhe Rahovicit për këtë rrugë të re. Ju priftem bara. Faleminderit.